Pulonia kulat Krishna Hotel pualong kicho harmu along inhan kilong pon. Rong thelu along ta kele gurupo kalitang long kam terona panchiki modun. Pulonia long KFS aro kising pon. Pulonia kulat Krishna Hotel pualong kicho harmu along inhan kilong pon. Kicho ason amung an ki kang terjira son an si chonangji. Jong si kaheno harmu cholong rong putih o kapan kaheno doe. Patumi ni phai inquire sir cap arni vosik achiklo. Uttar Borobil Police Station ke parlo Pulonia hitia long kulat kachubi pon Krishna Hotel pualong pen kang terthea harmu kilong pon. Bangso harmu kilong pon laki Karbi Film Society atun krung saya mai kang ni pon hut kicho harmu kachiron pon along. Inut Budho Singh Hanse News Fast apirang ke abang kicho harmu along inhan long pon lo. Bangso harmu ki endam laki Krishna Hotel along pensi ki en pon tu pachini. Bonta phirangke atum Krishna Hotel along an kahumri damahut ahem kuve katum adim pen kat etamat birta kang thimlong pon pede. Lasi la bangso alama puthak ki theki dingatum insai pon ason temu iprang ki wangji mesenji. Aprang si da koloni phirangke doan pan kadam bajuro tum an pen ilong adina pidon pa. Si pini nilidak mena perangke hois tame nili perangke panchang nang ko katheke lalo je nili pini Karbi Film Society along news ke energy labang so berta ki rip duna hut ala da tum lunch time labsona por hut sajun boma hut ala him abang sakijun boma him labang so him nang ki piable along abang nili tip ki chopen sangti heje pura som che theklong sin ni langlo ama sidak hanang plane stamen ni thekonong lo la so joine si bin da Krishna Hotel long nin tumna hong dinang toklo asi hormu si tamil lahen lo jo da hana chepdo apamu ge hadak pen king hanang plane adolang ama sidak ni tong ke paklang pen ama si ala da dokani bangke ala hantu bang warfit lo sonsi non ni thekonong lo la si ni si da Fuluni Town Committee Chairman la penda Fuluni along member doan la municipal board member doan ward commissioner la pen doan la ke theke ding tuman disi chuning rikang tum gelalo je ilitum da kar Fuluni ya hichi long ke paklar nang ji ki bang ke nam sot lang la si pinangan hotel ke lason unhygienic la boson sin ilitum thekpon long kai sitame same long pon pe la si pinie bang ke long pon lo theke la si pen kopai lo la si la son hotel bang ke ni to prapjin pen inkir cling si ni to bang ke bene mang pon lo la pen la town committee chairman alangli dat mojarong hang same prapjin ben labang so dim long nang humri pen labang so din akular bang kangkir thip je pansi ni tum ferangke hoi pen same chuning ri ponlo Rong thelu along ta kele gurupo kalitang long kam terona panchiki modun. Ni phaing koi rasir kebani ni pialam ne chinghon che nam mate karbila meda maya gurupo kalitang long kam teron ke damtang 2010-29 June arni arong chevoilo. Arong ka chewoi patumian indeng krehini choksi KLA atiri pipen chenglo KLA aro ari matum anta chikimo asai dengpon. Lason si rong thelu pathua klamalong ta kalitang long kam terona phan chikimo dun. Labangso asai long kalitang long kam terona phan panong si hirjur sita me sangpo. Lapen bangso amai long aluhiaman pen kachitong dun KAAC EM surjorong par hirbang onteron amlukhi Sport Association President Lapen pinang an man ki do atum chitong dun si chikimo asai pachun pot. Man japen ang kilo birta Kiron Hanse News Tech Report Pay News. Pulonia long KFS aro kising pon. Karbia tum lamar jana nat ki paprang pon ason si thek pon long lo lapen kachi hung pon thek pon long. Puloni constituency ki parlo Harmon Club along Karbi Film Society atum pen patumi ni phai inquire sir ke vosik achi cloning kansuri hini ra inquire ke thom adap krei si alom pen mai kang nipon. Bangso mai kang nipon nang ko ke Pulonia long ta KFS pui si asong donang ji pusi aro sing pon. Bangso mai long ke CS mai puji ten rong phar pen mai chi pahem phu pon si mai pang cheng pon. Maya long aluhia man pen kachitong dun Dilip Be Babu rong pi Sabina Teron pi lapen pinang atum chitong dun si Maya RD pi dun.
Maya long jithan pon lagi karbi film matum ta an se mati karbi yang long pen ang tang an ta karbi lamarjan karbi ya pindeng pen ing lok pacit thang dunji ya phansi kimang pon puta pachini pon la pen non kiwang ji karbi youth festival sertalin ke chok hutta ke fesa tum pen pacit thang ponji la pen karbi festival la prang ke fesa tum pen isilun kilun bo matun pinang andolo bonta kiklang klia tum do piklang la sila tuma phan isi panong isi karoke pulun je pate padu ponji Bang solong ase ki mi tum ana phan kang wai pedo ponsi nong esita me pi ponji pusi pachini pon la sikar biang long atoka nu ki doara ta tum anta bang so avar sai nang chu endun tha pusi pachini pon thu Pholuni penang kiloberta drubobe news teg report pay news te aprang si nilhin pen la media courting jir tum phan nang tum phan aprang si nil tum karbi film society central committee hin pen nang tum phan kardom pajiriglo jasmet pet nil tum pini ladak Phulunia hawar bangso kewang bangala hello Karbi Film Society Central Committee hin pen keche parai ponate Karbi ang long arlu la penang ang parsita ang tan an same atokanu mate pirthe adang Karbia lamarjan la bangso ke pache thangnunji Karbia pindeng sumpot la pen Karbia culture an so se pirthe adang along ke pache thangnunji phansi la bangso kabor ipon ajoinesi pini ladak Phulunia hawar along stame iltum Karbi Film Society pu ladak ke sengpon lo jasemet ke lalo isiaru son lo labangke la sontak thaksi nilitum Karbi anglong along ahomositin mate hawar tin stame nilitum labang so sengpon bomlo lapen sengpon patang eji lalo jasemet isia ke mangpon thu bangke la hello Karbi anglong atokanu ke du la artist atumaphan lun kiluna tumphan keche parjana bang phubang phia tumaphan la hai hui pen niltum chingki che thanlong la pen chingrum et pen isivet a platform along nitum la bangsu dora pet pen ke claim thegji Karbia khei phan Karbia culture phan Karbia pindeng sumpot ansu se pirthia danglong ke pache thang pon thegji phan e clivet pen claim ponsi paprang ponji tulasu kamatha ponsi pini lilitum labang so sayang deng bangke deng pon bom si klem pon bom lo lasi eprang ke bang jilang same nilitum kapre ka size same nilitum deng ponji la ingdeng phokep mate sertalin Karbi Youth Festival Karbi risonim soronga je labang so ningkan phokep ke chok sertalin ke talona men pen nilitum la Karbi Film Society pen stame Karbi anglong adang atokanu sema sitame ke pache thangamu sitame nilitum deng ponji so song thanga ang deng asayang deng tin nilitum KCS pen cherapsi KCS pen bidi soreni tum che pachoisi asitin sameni tum claim ponji non kadok awe phanta ni tum chuning rilo pachini lo Karbi Film Society hin pen non herjong amalo nilitum ke deng ponji lake lun kilun mate non alom penang an isi lun kilun ke charlie tum ke joy ike do lake karaoke pu track pen lun kilun labang su kache patte bang nilitum Karbi Film Society hin pen la KYF Golden Jubilee labang su ke talona men pen mate ke pache thanga men pen nilitum Karbi ang long adang pie phan nilitum labang su sayang deng bang nilitum deng ponji la pen ফিল্ম ছ'চাইটিৰ যি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যি সাধাৰণ সভা আজি অনুষ্ঠিত কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা কৰিছে ধৰক কাৰ্বি আমাৰ চিনেমা জগতৰ আৰু কেনেকুৱাকৈ ধৰক অগ্ৰগতি আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি ভাল ভাল চিনেমা আমি দিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে নমস্কাৰ মই মংগল সিং ৰংকি মই কাৰ্বি ফিল্ম ছ'চাইটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল কমিটি আচলতে আজি আমাৰ ইয়াতে আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ধাৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কাৰ্বি ফিল্ম যেনিবা ৰিচেণ্টলি বহুত ফিল্ম আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেলৰ এৱাৰ্ড পাইছে বহুত হয় আপোনালোকে গম পাইছে মিৰবিন সেইবিলাক ফিল্ম এই বা ফিল্মৰ ক'ত পৰা আহে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো গুৰিত য'ত মই গাঁৱৰ পৰা উৎপন্ন সেইবিলাক ফিল্মহে আমি ইয়াত প্ৰমোট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমি চেণ্ট্ৰেলি আমি সেইটোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কাৰ্বি আংলঙত 26টা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে সেই 26টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি আমাৰ ৰিজনেল কমিটি ফৰ্ম কৰা হ'ব সেয়াই আমি বৰ্তমানলৈকে আমি বহুত জেগাত ফৰ্ম কৰিলোঁ